Mesramo, Mamo Hamo who Kwaku Manu Jimmy Freeway home. Enti Kwaku Manu, bibia no hwiresi mbuka so wonim nyansa won. Wa bodam. Kwaku Manu. Wona okeka kwasasem bi sedai. But wo nya badwen bani, wo nim nyansa. Kwaku Manu. Ya Jimmy no wate. Ti said the eye Kwaku Manu ne ho nsem eda so eye concern e wo media yi so de beto fom bia no abusuafo ye bema mo so mati bi na abusua and then the eye Asantefo omo TikTok what is here the way omo super Kwaku Manu e wo ensem bia obeka ye no ho say ye njeli amanfo e wo atemdidi ho no yes Asantefo no omo TikTok na abusua ha omo super Kwaku Manu say Kwaku Manu tifi a asem obeka ne say ye man kan ye what is here sa asem an obeka TikTok for Asantefo no omo super Kwaku Manu ankasa obeka ya election time ena Kwaku Manu ebefa eye Mike B na o ka se sabano kura no beto amonto manto kura miam kokromoti what is asem no obeka sa asem na eye NPP for eluzi ye ewo eye Asante region no ende Kwaku Manu kura ya ba besan so abeka asem we dia oma bonato ho ankasa na dira amanfo super no Kwaku Manu yase aboa no koka ode ne wedie na oje wedie anhwe ebetete abusia ha eye GH kwa bi media so message oba so a na wa subscribe na wa share ama afoforo nso ayeden anya bi ati enje abusia Kwaku Manu nsemi die TikTok for sopano Ghana for sopano Asante for sopano abusia enye easy na mensa wo bre no yenko na yenkotie die ekoso go Kwaku Manu ne side Bebre di ya wo Kwaku Manu kwase akeka ho. Mesramo, Mamo Hamo wo Kwaku Manu Jimmy Freeway home. Na Kwaku Manu onim nyansa kwa wari oba nkrani ama onu ankasa de oba na kwa abrochire. Ama oba no kodu ye no. Wabeja no eja ankola egu ni so. Akofa broni akokora so one ne betena. Kwaku Manu wo onim nyansa ne yire nkrani kura wantimi ankura ne mu. Nyansa be no woni tirim. Nko ba eja na kwetena America. Wari broni akokora. Asia be ma Jimmy Freeway. Mamo Hamo ho so ne kwase akeka so. Ono ofo so ye celebrity. Me say yi sa kuma wood movies no obi na me hwe ni movie pa ene Kwaku Manu na ni Jimmy ya metan ni bibia ya metan. Enti Kwaku Manu by force say asem bi e bia no ne hunim die kura wokode wa no tuma na Kwaku Manu na wa bodam won bibia no hwiresi woka se wonim nyansa won wa bodam wonim yank wani mteye ontuma sama ba by force e be kan bi doctor ko hwini o de fake certificate aba anka ye de ye nkwa etuasan ye mu de hu nyansa se ba be kan bi de ye nsoma wo ye wa bodam ene na wunyi ye na nado time na Ibrahim Mahama na de omanika wabu omana faso na nado hu so ye nkurase di sei na nado time hwehwemu kire se NDC ni bi NDC time omoje double salary hu se na nado ye nkurase di sei asemba ya no wahurasim Kwaku Manu ana wo bodam wo boku na nkrofo ewuwu wo ho no entokwa wasi no waba beka bi enu kra na ye big issue because nkrofo nkwa dance ye mo boku Kwaku Manu da ba na we live beka safa boku asam ne ho ana wa bodam ko to jose UTC nkredua wo kon achi so wa ye de aba abo no woti hwire ana wadi kanse wonim nyanza so beka nya bola emra ye tu akwase yi ka kwase na ne tise na ntwe kana obedi mpanefo ahemfo president vice president Ashanti region central region voter region obe super wom where were you that time nye frefre wate wonti masama by force e beka bi wonti mo akunipa te wonnim nyansa na obi aduoman ni sika court ne yede ne ko no tues kan mo oman no enye nkwase asem sei wotu beka bi aboa wate aboa na menim so wonim nyansa menim so ya fon sa Kwaku Manu wona okeka kwasasem bi sedai Mahama enche mra wa obeka setia ne bia no obeko
prison for 1 year said no de bia me ka kire se oni nyansa nka wo yere onja wo ho enkofa kwakra wo ya branti o one na wo ma oba ne tena se hwe odin no boy we oni nyansa bako se de bia wo kasa mu no me de se de bia wo kasa mu no kasa me kasa kire ba nyansa fo badwen ba fo ana kasa but wo nya badwen ba ni wo ni mu nyansa wa kabese 2 months or 1 month ni akoto aba wo she NPP t-shirt ekita microphone bi kasa mu se obeto aba na maye jai ontuma ye afa wasem so ho ye nya de pe wa ba mo wie hwan suma wo wotwen hwan suma wo wo de bi koti a wo de wo kasa just wo tra hono no interest na ope ofui Kwaku Manu ofui first na mi so wo ni nyansa wo nti yepa na mehwe wo interviews na wo ye no ba duru ba bi konani mu no na onyansa aso ote na eso ote boy ye den ha no ana mi won follow bibia mi twitwa mu free o side onyansa aso te ba fom pe ana mu so no me de me ho bo wa anya yi onni mu nyansa ketekete se Kwaku Manu nyansa ni padwen ho ai friends ni pani mu nyansa Kwaku Manu ni mu nyansa Akufo-Addo sa wo ni munyansa ka obeka si 2008 ye beto aba Northern Region wo ba bi obi be di ntro na Akufo-Addo akojo nso ayi mox ho ni sei onipa ni bisa ho se de ne ye no Akufo-Addo NDC fo wo ya chechira aka se NDC fo nyina ya chiro mu nyina kogum ewiasema na Ghana ha se info na manu ya che NDC fo ya chechira nka ya chiro mu nyina kogum Akufo-Addo num dom de ye no ye di natem ana Akufo-Addo wo yare yewe ana Akufo-Addo yare enche obewu ni sabio minka atiefo yaw na tami sabewu na Akufo-Addo yare Akufo-Addo bewu ni pa kwase misata bewu uni munyansa Kwaku Manu uni munyansa anka we nyina beba wutrim NDC fo di Akufo-Addo atem na wotena honom wonka hwe but aban change yai amudi mahama atem dia wokasa ada ko kachire Twini Jonas ko kachire Kevin Taylor amuni di Akufo-Addo atem pa ne table na 10 Twini Jonas e dia ba mahama so nti se onu mafutu a ko kachire sa ankrofo we ashada de amudi di otumfo na ayi mu atem wase ahwane di atem hwane ye otumfo ja Kevin Taylor Mana ya otumfo echen Kevin Taylor wo wiase mu ana Ghana mu a sorry enemy kasa kire banyansa fo susu ni munyansa ohu bi oni munyansa o kasa system kire banyansa fo da ya nyansa fo na etie wonu mu asem hu se won kan ho wo nyansa ni won kan ho su nyansa kakra why na oye nipa su nyansa nti sa san kofa oba obeja wasan kofa kwakra se do yire first one ye no ofui Kwaku Manu braha Kwaku Manu ya jimi no wate na wa jimi dodo nyansa bebrebe no dane wo jimi Kwaku Manu nyansa bebrebe no dane wo jimi amesa wo yiri ni ja wo no wo yiri no ka se wo untimi nniye na wo ja wo no amesa no na sometimes ya na ofo tirimeboa se chama untimi e ka kire vice president se wo ebeyifo ntidi ayi na je se wo Kwaku Manu Kevin Taylor edidi kan say Kevin Taylor edidi we we dem fa say na aro na yi kwade nka ho Kevin Taylor edidi otumfo atam na ye wode wo so wo klemu so wo ya Asantehene wo klemu so ya Kani o ti ase obi nka say de kan say ayi kan ne ye ni NDC fo eye no de la hwan a shawni bai we so a medical doctor ya can say when you medical doctor Kwaku Manu e dia no aka fa ho uye nya atwom dodo Kwaku Manu am say o yiri nja na fa utrim uye nya atwom Kwaku Manu uye nya atwom dodo Kwaku Manu uye nya atwom dodo o ta se je se wo a wo di mahama na se di kaz ayi that's 5 na se ntino o ta se ti se uye ho se wo ni nyansa ma Kwaku Manu uye nya atwom na minim so na me pewasa pa na me so nyansa pa ba se wonim nyansa minim so wonim nyansa
entina I can't say I can't say Frank Nalo edi diwa na ye oya no also be the video na ye oya Frank Nalo ekeka ho nsam etwa wada pa kire nkrofo na wo sɛ de na ye oya onsa ne na u be claim ho sɛ ane ye Frank Nalo ye no enye what I say adie na I can't say any sifo man kan kire I can't say Mahama I can't say Kufuado Sameje fiasa Sam George ya Cecilia abrada pa ansem bae e dey no kan fa ho hwe sam fu a I can't say Sam George say I can't say Sameje fi e ka kire abrada Cecilia abrada pa anu dey na ka fa ho ha daily silencia so wan ya onye medical doctor I can't say wo bo o man ni nyina kro no can't say Kwaku Manu dey no kan fa ho ja jimi no ate na ye hwehwe ni mu dodo eye so ye nyansa wonum nyansa uhunu nyansa bebere ba da no jimi na kan say woni ti bebere so ma ponchi ate ade sam fun no out think kan na kan sam fun na te say andi sifo niema o maye nansia na dey na dey no kan fa ho ena ane duru ba bi no kan say chairman tumi ka say vice president ye bayifo una na otumfo Kevin Taylor eka chen se na num kankan asiampan ye na ka fa ho mu jimi na mo etina mo acting na gu no etina mo industry na gu no etina agu no mo hwehwe ni mo ade ye na mo ye no ati obia de eka say se de nsuo ye sa na awia ba ye chicha ma wontumi kra na emede because se Ghana ska bia fa no sa ase a yenye nda se de nsuo ye sa na awia ba ye sa na NPP NDC so me suma wo mu me sum bra me kaso mu wo mu pa menko mahama twa sana to NDC ni he wo ye Sam Jamfi wo ye Sam George wo ye atoforcing wo ye okuje twa bra kwa wo ye asie dun katua wo ye ho ahwa me se hwehwe wo nsem na Ghana ska fa on saase a se de chama wo tuya dem no sa na kofu a mabɔ mu di on betu dem cause Ghana ha ye ya kromfo nti amampanyimfo no e kan se jeje no ye kromfo nti obedi aban so osesa constitution ye ne say kan se mampanyi de ni kwa se ye de court eti mampanyi wo diska kura no a ye fa ne court ebi mo diska kwa aba ya mfo man court asa ba di ebi so di ekọ cause wo ye mampanyi de Ghana ha ye fa won court so abroche nte sa South Africa nte sa Guinea nte sa Ghana ya kromfo na kro no de di e mo wura nti no mampanyi ekọ opposition ye ntwe ni nsemu ani ye ne etu mi ka che Kwaku Manu janhwehwe ni mu no na wonu NDC fo adi di mpanyimfo atem wonu NDC fo adi di mpanyimfo atem wonu NDC fo adi di mpanyimfo atem woni tuntum samedie ke kansa fo se ane chama wutumi ka se vice president ye bayifo so ye bayifo a wankasa ye nanso kansa kansa Kevin Taylor kansa akọwe software Duncan Williams wonu matani odi no ade na be kafa ho asiampan Kwaku Manu ja jimi no na wonu nyansa nche obi a amsa oyire ni jaw na fa otirim etu ansem bia beba otirim bia na okeka jimi hunam na wo so no na sentina mo industry na guo no obi nkantre Dr. Counselor Kwaku Manu or whoever he calls himself say Ghana nyina ono na ye coward e dey ntina meka say Ghana nyina ono na ye coward entina Kwaku Manu wo kurom ha no ana obi ede otumfo asantemanwura ana mbo dina na mabo mu ase esan say obrempon ana nne meka say entina Kwaku Manu ewo ho ena obi eti US na odi Asantehene atatankuro edi natem wabra na Asantehene bo ni dimpo dankan hwe nkyere mba ana Kwaku Manu antimi ameka hwe Kwaku tactics we dey emfo enkrofo no ma your appointment na wie wo Kwaku wo ma your appointment na dey awie wo ye dan a wunya bi ayi time wa ayi abeku santana mo de omugim na wo so wo de omugim bi time wa Christiana woni mu de omugim na wo so wo de omugim bi e se de aye no emfa enti misrew ema wadwene na ne no
nansan na wo kanya nsasem tini e follow pa o media no so nanso ke ya ya misa se wo ya adane ene de Kwaku Manu wo timi ka se se obi di panyina tem a ya ma no nkom wan yi a ade ya e ndisi na abaso na me pa achewo na wo ho ana Sam George mpu ekotona TV so ese ekakire Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia na Dr. Dio Sam George kan na me quote mintimi ndi watemda se Sam na wo hu Dr. Bawumia 97 pages of enkwasi yasem on quote enyama na mekai Sam George ne kan enso Kwaku Manu ade oh god nti we na wate school na wate ne sebio de no mo kire nkola no misro men na ne wadwene kura emma wadwene enkodi politicians nsem yes yehunu se wonya sika opesa wo establish wo estate koso na establish wo estate se wodwen se nkrofo no be ha wontina wa ba abontene betutu bia misro Kwaku ohode mfamfa ho why entina ya na abrebia obeya na abrebia ebeguso rate low say or higher than you always misro mfamfa ho emma wadwene nda misro ewia na ebona no wodene mabi mmo wadwene na wadwene no enane na restart embra back to factory reset yesro why ewia se no sie wo na so wajimi ana wajimi baba ko organ ha jimi adokro no say ade Kwaku Manu the time I can tell attack Asantehene. I didn't see you making any counter so the video be counter Kevin Taylor did Asantehene them no did do for them. You didn't come and do any video to counter that because you fair what buying for what fan buying a was from no what fan so you have all the power to say obey yeah way fine obi no born obi no cancer born be but Judge me no Kwaku you can't tell say anybody do be atema afin ye be di matemo ye hwe America krebi afin ye 6 months mu America krebi mujimi ne mokwasi ade bobeje mujimi ene mokwasi ambeje ti Kwaku Manu wanya jimi no Asantehene enu bewu Asantehene ha enu mienu ebewu ye jao e ma wujimi ho a by this time na say eya broso enu bewu Asantehene ha what did I make a draw jimi ne so unyansa ofan Kwaku oboase anya kwete to oboase kwan kufaru ne bae obeye ma wo na wo me ka kire say wensu enyansa ehun hawa obebo kufaru abaso wo ne ma bi oye ehun andache sa kwan na nam so ko oboase de bia no ase bi beto wo so bibi ebesi wo so kwasi at the same time ko na the same road no so ye video against kufaru na kufaru ye kwan ni wa me gina wo anye video we were expecting you to do the same video to glorify him but you refused to do so so no but when I wujimi ho na wujimi ho hwe ya atamfo obenya na okromu hase no wonama is ofa soldier for bo ho ban bo ebe bu okromu hase no nobody fear anyone here ti wujimi a dia jimi no Ghana for asamaba Kwaku Manu obeja jimi na jimi no why na nye movie na wo your real life why enye kuma wood movie na wo obeja jimi na jimi no nyansa dodo eye jimi se woni man da meka kiro nyansa dodo eye jimi ote Ghana ha 8 years ye di na nakofo anda atem 8 years ote Ghana ha 8 years ye di otumfo atem 8 years ote Ghana 8 years ye di mpemfo beble atem 8 years wen nyansa bia meka nkire mpemfo ne se omo nhye mla ana wen nyansa bia meka nkire Ghana mpemfo so omo nhye mla wa palade obedi panyin bia atem wo Ghana ha edrujama ama so de a ana edru NDC fo so de a ene ye mehye mla ne nche nkwala ne ntuwo so wajimi bibia ya so we movie enye movie na we yo ti wani na wo real life mpemfo bu baby yes ye be opono ya ntumu da ye yi kwan na sanka wo dan ya wo se kwan ne tene so on so ye hypocrite nya twumuni te se wo Kwaku Manu nya twumuni eye no akọ print atale te se NDC fo atale no wa sheda wan kasa to pass na wo di NPP fo atem eno de we hu se peni bi no so te so na nakofo ado ene edwoma ama wa na epeni
Are you playing? Your mahama and your tune for 1 penny. Who go come in? Mr. Ghana, the other one has a 1 thing in Munua. Ada Washem Lana, Apalabia, obey to for them. Yanchin into man, Yende, Omoyende, Moshem than Omoyende. What's a Ghana ha? Kevin Taylor swallowing pain for so didn't pay for them because of NDC in Tino. One can say Shem NDC for chief form didn't an apple for that them, it didn't pay for Ghana hanging at them. We NDC for the man chief form, man, yashi. And then actually, Jonas in California 10 bamos on a dear. One shambla on, Yami bet Chioka, Pauku, Yami bet Chioka, Stakas and poor canyon, and no me a bowson. Sakas and our cacaken, and no me a bowson and yende. Sakas and our cacaken, what do I no kind engine to Mukramp and no me blouse. Ukukumu. Also, when you collect now, what a gun I see. Kwaku Manu. Intina Tama Ekufuado ya president no na wo krimu. Ana se na wini krimu. Tama Ekufuado ya president no na wo krimu ana na wini ho. Ya papa John Mahama ebedi ade ya papa John Mahama ebe ye president. Ena waba krimu ana se dida ade na wo krimu. Hwe ya mo ya ade ya moye ma hoda ho too much. Moye ma hoda ho Kwaku Manu. Hey, na wunti na wuni mkasa sei Kwaku Manu. Na wuni mkasa sei. Ana afe na wosua kasa. Munyai nyatu musemu no. Kwa Ekufuado ye di na temu mu kwala emu mpenifo edi atem na wokure mu nti wa hunu. Can say ye man can ye abusua. Yes, aboa no koka ode ne wedie e na agie. Enti Kwaku Manu na no ode koka sa asem no. Aha, message na ekọ no. Ni na ekoma Kwaku Manu. Ensam okoka ye no. Okoka asem ba akon ba wo hu ni pardon abusua. Ye twawo. Anu na kire se oman ya wo mu no amanfo kra empe wa asem. Enti se o kasa a wo se ohu ha wa weden. Obe kasa. Ukrom Asantefo e na abusua omutwa bone sa no. Ha, udibe osi amanfo mini Kwaku Manu ankasa. Abusua ha e na mede obesi mesa se ne dimu na wa subscribe to your channel no. Awie so a na wa share ato other platforms so e de amaye kete wo se enye dodo no nwura makraw. Bye bye.